аспазшы Айбек мырза. Міне Жаныбек бауырымыз, Жаке, Салим, организатор. Асылбек брат, который отвечает за шашлык. За безопасность отвечает. Брат, екеуміз саяхаттап жүрміз. Көпшілікпен дайындалған ас әрқашанда дәмді болады. Солай ма Асеке брат? Екі тас дегустацияға келіп тұр. Шашлык от повара. Шашлычник қатан қасында жүрміз. Шашлык тон платы. Ағайындар бірге болыңыздар. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب محمد رسول الله Muhammed Resul hem bütün ata babaların, ağam tuğan babaların kabul olsun. Ağız ketip aranı tutpanglar, tuzkanlar.